Hello kagayam, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. At di mananti gayam yung mga kakamakas manang biyanang, kanti original, ngakin drama itibiyag ti tao drama. Amang kabkablao kada kayo, itinaragsak nga oras kan aldaw yu amin ngawan labas. Manipod ka ni Kapsat Pabling, saan napod no anagan tintay idrama itangam sakbay na, makablawa man pa ni Faye from Riyadh, Ferdinand Flor, kani Joselito Madriaga. Kastimanti ko na ni Kapsat Pabling, dir manang biyanang, idi kapigpig saak, nagagetak ngagtrabaho iti daga, da kami iti asawak. Kat no damat gadan mi, idulin ko takayat ko tagurnong iti ado a kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mga nainhuanain, nakaluto akaon. Anyat linutom lakay. Ay, katin na po'y agdepot na pala iti asenta na gawat ita. Na, naglako tamot iti baboy iti kalman. Ayan tinaglakwan taya. Tay nakigatang iti naimas amasida. Ay na, di ka man matagbalin na barayuboy, huwanay. Iso nga awan aasinson ti biyag mo ta barayuboy ka. Imbak-bakit mo ti kinabarayuboy mao. Ay napableng sa anak abarayuboy. Sika ati kirmot. Imot ka laklakayan. Saan a panagimot kararamidag, no di kat panaginot. Kirmot ka kidi Saan ka matakastay day? Ngam idilim makaikan. Isumutan ti panagbalin mo kirmot. Kahit kasanong nga raw may saganaan ta ti panagbakad kan panaglakay ta no di ta aginot. May mayat no da kwartata no nakapsutan. Tapno manang dangtan to daangan iti mga sikaso ka data. Narigat ti mang namnama kadag iti anak ta. Kababain. Nasingpet nagiti anak ta, lakay. Patsa ka di na tabaybayan. Ay basta agurnong ta. Mangan takid din. Agsidata iti target. Naimbag to na no makaurnong ta ni tiado a kwarta. Tauray agbyag tantaw nakasla doon kan dunya. Ayan tay natanga day tilamisaan aya, tay isun tilutwag. Awanay, inla ko kaon, tay supay ti mapaglakwaan. Anya? Nagnginat ni natin ita. Iso di ka basta mga iti mula ta anatang. Imbes asidain ta, ilako takid day, tay supay amay nayo ni ti urnong ta. Ay na, nalabos ka mo't pableng. Pati mula taan natang yimot mo pa yan. Sana panagimaot. Panaginot ter aramidag, sana panagimaut. Datanto madla adu at mairanod bakay. Nay, nagkapuan pa bleng? Hindi palingkay. Ay, nakitsinda ka. Ay, nasalamat. Anyat pinalingkim ngay. Ibalis mo ito'y ginatangkaw tayo nakagpulisan. Dagaangin na ito'y badok. Anya nga ito'y ginatang mo. Na, asin mait! Ay na, nagadong asin dito yan. Anya kamutan pa, Bleng. Puro asin ang tilinaon ti kusina ta. Unay kamutan. Kunaklan o gimatang kay tinaima sa masida. Ngam asin mo ti pinalingkin. Mangan kayo lang, nanang Ado tinaluto ngayon na po ikan masida. Ay, wen man tani. Masuro na kijay balay. Nakaimimot jamayaw. Awan serbina ang agbambanog kami agtrab-trabaho. Ilumang namot ipagbambanugan mi akwarta. Da kayo nga minti mangigam, nanang. Ay na, di na may talag ti kwarta kanya, kanak ko. Iso ti mangigigam iti kwarta may. Apaan na ka, no pilitak nga lang. Anya? Si mabaling arog ti ugali jamayo. Saan matakas jay iday? Ngam nagbaliw matun. Nakaimimutin. Amok ti kasta nga ugali ni tatang. Sigud imped. Ngam ti kunayo apati sidaan kat yimot na ay madimot ti na ti kasta nanang. Kasano pumigsa kayo no asin laeng ti sidsidaan nyo. Ay, kasta nga ron ti ugali na. Iso abagbagaan nyo mamadya mayo anak ko. Wino? Pasit nga tan ti panagkabaw na dayjay nanang? Saan? Ubing pa'y mutam nagkabaw kuman. Pati sabon kas kada shampoo di pa'y gumatang. Iso nasugsug pati bukon. Tadi mangamin masabsabunanan. Jayla paglaba sabon tigagatangan na nukwa.
Ay, ala-ala, bayan nyo nanang. Taikan kayo iti sabon, kan shampoo yo. Ay, amang ano pati toothpaste kat awan. Ay talagang awan na. Asin ti pagtututpaste may. Nauma ako ni ti pasig nga asin. Asin lang aron ti masidsidan. Asin pailat pagtutpaste mi may. Ay, nauman to yung iwat ko iti puro na apgadaraman. Nay, ananwam day ta nagdakkalakawayan pablain. Napunaw tayo sigud nga alkansya. Iso mga rami dakmanan iti sa balay. Manuturnong mo na ya. Ay, jakambaw. Basta adumutin Ang kurang pa na jay. Agur nung tapay iti adaw. Di ka pailang aron ibang ko. Yagmaw ta siyak ti mapan mang ibang ko iti kwartata. Ay saan? May mayat no alkansya. Ta mabantayak anaimbag. Delikadaw iti bangkaw. Delikado nga. Kano mas safety ijay tabang ko ka nga road. Saanan? May mayat iti balay apang idulinan ta iti kwartata. Ta mabantayan ta anaimbag. Tatang, naibagan din na ng tiar aramidin nyo. Pudno aya, nagtip-tipid kayo. Imutan nyo matkaroon ti bagyaw. Saan lang may na makaawat niya inayaw? Agin ino taklaan. Barayo, boy nga minjay inayaw. Di kayat nakit gatangan na amin na kayat na. Ngauray saan mo takasapulan. Una, ngam agsida kayo matiti na sustansya Uwintaw. Inton makaurnong kami iti inayaw. Narigat nga mintawan urnong na. Nang runan mo kasi mapanan ti edad. Awanin ti rumbang ayurnungan niyo tabakit kan lakay kayon. Di da kayo matbaybayan no bilang. Nalaka tagsaw. Ngam narigat nga ramidain aldaw. Ha? Kasta ti kunayo ita. Ngaminto na datayon iti sitwasyon. Awan lat ang muka. Iso narigat ni Mang Namnama. Ayaman naglangan iti daytaan ay bagam anak kaw. Ngam tayo na kunakaw. Awan kastay agsiguradaw. Iso masapaw nga agurnong kami iti inayaw. Papanam ket pananganay. Nakadasara kaon. Mangan kan tadabiit papanak. Mangan kapay sa karumwar. Ay, nabsugak pay. Mangan kan tanag dardarasak. Ay, sige, mapanak kaon. Madlaw ang nabisinan kayo Ay, wana atanay. Kagap-gapo mi ijay gardeng. Nga mawampay na ima sa masidamot. Asin mana enjay parada ti amayo ijay lamisaan na pangidip-dip-palan may tinapaw. Anya? Uray ko mano palubusan na ngagluto iti sida at nga uray puro anatanglaan. Hanggang kailalaan na mutala ka natang. Isupay ka no ti mapaglakwan. Anya? Ay, nalabos mo't ni tatang no kasta. Ay talaga, iso pasensya ka na kanayo na kung may makipangan dito'y balayo anak ko. Dito'y balayo mga hindi kasit kan dita balay. Dagiti babalay ti kakabsat mo ka medyo adayo basit dito'y. Ala-ala, sana problema day tananang. Ayaban yung kit di pa ni tatang Tamangan mo tun dito'y. Di na kaya ti makipangpanganday jay. Nangato ti pride na. Amo yung mutunto ugali di amayaw na pride. Yawidan nyo iti sidaan na nanang. Ay sana, tago nga. Kan di na kaya ta makipanganak iti sabali. Ungtanak. Nalabos mo't ni tatang. Imutan na mo't ti bagbagina. Ay sana na nasayati kas di nga aramidon na nanang. Ay, mauma ka mang bagbaga. Saan matadumngag kanyak? Kan mamin abagaan niyaw nga mawam madangdanggan na. Natanggan lata ti ulo na. Wanay, saan ta amangan itang agsapa? Nay, apay ngay. Isupay ti kanantangan na paoy. Kanantan tao no pangaldawain. Kaya saan tan tumanay na mangrabi ay. Agdayit ta. Anya, ay unay mata pa ng parparigat mo kada taon, pableng. Maulsar ti tao, iti kasta nga ramid mo. Saan matasi ka ti agdayit? Luata. Ay, nala, tarumwarak nga rudbit. Papanamanay. Apaya basta simpo ti panangan, rumwar ka. Papanamaya. Awan, inaklag pa angin di tarwar.
Sige, mabitak lang. Dahil pati masidananan. Mangan kaya na imbag, di kaya bisbisin. Ay talaga mga anak-anak ko, tadyak kaya tagsakit. Maulsar ti tao itararamidan dya mayaw. Mabagbag tit sa ngaminang. Talagang agsakit kayo, ano di kay mangan. Ibagayo ka ni tatang, tao may matmangan di ti balayoy. Ay na, di na kaya, Aldo. Mangyawid kayo tungaron iti masida, tapno adasida niyo. Kan mangala kayo ti bagas. Adaya, ay alamang nga rodan ako. Katagyaman ako na Nay, ayan tay masida ngayon sangpot ko ngay. Tay intad ni Aldo nga naktalakay. Dahil dua bukal abangaws kan karnay. Wen, adapay laok na abagas dayjay. Ay na, inla ko kon. Aniya? Apay nga ikaw intad dyan naktaday dya si Danta. Unay kamot na nalaklakayan. Isupay ti kwarta mapaglakwan baka may ngamin ni kumparik itay nakita na. Idi imbagak alakaw ay ginatang na matadagaos. Sa nabalay, ta inayon ko iti urnong tanay jay bakay. Oy, Pableng! Pableng, agring ka man! Rineing nakaday, wanay. Wanata, mabangbangungot kan sa amay. Naiturog mo dito'y papag. Ay na, agyamanak bakay. Agyamanak ta rineing nak. Apayaya, anyat na itagtagaynap mo. Dandani mabangungot aksan. Gista ipankon bakay. Apayaya! Nailungunak ka naon. Kito may tayabak ka nun iti tangatang. Dandani ak sumangpet iti langit ay ni diriniing nak. Ay na, naimbag ta riniing nak bakit? Aniya? Hindi nga minrabi ay. Natagtagainip ka ang makabulan la kanon ti panagbiag ko dito'y lubaw. Ay jakin kan kanon na niya tagtagainip ka. Hindi kwan, kasjay mo tanti na tagtagainip ko itay. Anya? Ay kat, agkararag ka ngamin, sakbay maturog ka. Tapno sana kasta ti may tagtagaynap mo. Agpaison samod na di bakit? Umadaling sabot nga agpaison ti apit kaw. Tila ibagbagam mo. Nanta mapanak man iti silid ta. Adaramid ag. Wanay, di ka pa'y maturaw sa tulungan nak ngagbilang. Ne, anyat bilangan ta. Tay urnong ko akwarta Mabitlaay, tay irwar ko tay karton anangit kakiti kwarta. Nay, apay, binatak mo na ayatay alkansyam. Why, inkabil ko niti karton ti kwartata. Ay, kita man ay, nagadaw. Na, ado mga agpayson. Ay na, adasag sa sangagasawt. 5 gasot kan sagsasanga 1,000 pesos. Wala. Nalaeng ang gurnong to'y asawam bakay. Iso aswertem takas kanyak tinagbalin nga asawam. Ako, intangarod ibang ko daytan Delikado, no dito'y latan balay ti pangidulduli nam iti dayta. Ay isaanan, usaran ta day taoy. Igatang tay ti kasapulan ta. Ay na, nagsaya atin ngay. Kasta kumapay la eday di nagganas kuma. Why? Manula atawa na inti pa nagbiag ta dito'y lubaw. Iso nga enjoyin tan ti agbiag. Gusto pa na tatrabaho. Aginanatakit na inta nakapsutan. Wen nga rod mabambanog ako ngagtrab-trabaho iti daga. Inaldaw mabanog ta. Ngam asin mo ti masidsida. Awang ganas na. Iduldulin mo mga minti pagbambanugan ta. Saan itan, ta nakaurnong tan. Padasin ta magtagbiag akas na doon kandun ya Mapantay ti lugar akayat ta apapanan. Ta damit kwarta ta nga aramatin ta. Kanan ta may na akayat ta akanan. Gumatang ta tinapintas akagawaan ta kanda dumapay. Nalangarod lakay. Ay na, maragsakan akman iti dayta nga imbagam. Kastaban ti kayat ko kan kapableng. Aldaw mo't gaya man. Happy anniversary, waning bakit.
I love you. Mwah. Ne. Itaman pa, malagip mo ti anniversary ta. Ay, maliplipatak pa ki. Dinday ta tanabayagan adita sinilibraran. Silibraran ta itan, tadan kwartata bakit. Ah, Agpasken ta diti balay. Ta gumatang ta iti lechon, dakkel a cake, ken agluto ta iti daduma paya sagana. ay na, sayang samot ti kwarta, lakay. Ah, Intalamangan ijay plaza na. Isupay ti matipid ta. ay na, may amo na ita tipid-tipid. Tadlang arudan kwartata. Anya? Ngala, ingagdiramusan ta mamigatan. Nagluto ak iti karnay. Karnay ti pamigatan ta. Ta kalpasan na. Inta gumatang iti mailuto asagana baka eh. Ay na, nagdakkel mo't alitsyon day tatang. Wine, ay papas tayo amangan iti kasta ita. Kakaesuna nga na may gatang. Kanuray diki. Nagdakkel ti ginatang siyo tatang. Wala no makawaras. Oh, noon ay dasar amin ang makanan. Mangantayaw, tanay mabisintayaw. Aldawan. Ay pableng, gusto daytan. Nagadulang arod tikinan mo itayon alitson kan cake. Sa itamang mangan ka manan. Ay, ipapas ko ti mangan. Itakla makaraman-manan iti kastoy. Na, di mo biglaan Intun bigat manan Ang mga numaikawat at tiyan mo. Tapuro asin saan ti kargana. Di mo man sang kaulit na ita. Napalabas na itan. Sa bali itan, bakay. Mawalang, agring ka man. Apay lakay. Nasakit unay ti tiyan ko. Maululawak. Nasakit ti tel-tel ko. Urat ti ulog. Apayan nga'y. Ay, makagas. Kaputi. Lakaro sakit ti tiyan ko. Nanay ko. Anya? Sakit. Ay, kasanaw. Kabaalam ka di pa. Iwan no saanan. Tano saan itaray da ka ni sa ospital. Di ako kabalan. Awagam na iti anak na. Itaray na ako na sa ospital. Tatang, nanggagyo ti imbaga ti doktor. No anya, dagiti sakit yun. Buwan, Brenda. Langagaw. Apay ngay akas kay. Nagadumot gaya man ti sakit mo lakay. Adda sakit mo iti dalam. Diabetic ka. Ado kanupay ti bato iti kidney. Kan adda pay gallstone mo. Ayawanan. Naurnungan ti bataw di tatyam mo. Tatang, gapuday ta iti naapgad nga impapaunagyo idi. Kan high blood ka pay gayam. Adun ti maiparit nga ipaunagyo ita, tatang. Iso apilyin yo, dagiti ipapaunagyo. Tapno saan ako maro ti sakit yo. Mangan kan lakay. Adto ti kanam. Yeah, but I take it in makanak ngay. Nagbasit mait. Kan anya ta sidak. Puraw anatang. Ayan ti karingay. Naganumat ti karne, Jeref. Bawal ti karnikan kan. Kan saan nga amin a fish kat mabalin kan ka. Dama la bawal a fish kan ka. Anya. Pati asukar madikan kan. Amin a nasamit bawal. Ay. Masapul a puro natural ang makanti paunagmaw. Unay matan ti kastawi. Nakaano ang makagatang tan iti kayat takanan. Ano mat kahayaman ti may parit. Kasano ma-enjoy ko ti kwartata ngayon no kastawi. Pagagas mo malaang ati urnong mga kwarta. Bambanong. Nagtangkan to mga minti ulom ide. Anya nga'y. Gapoy tinalabos na pa nagtip-tipid mo na daan ka ni ti sakit. Dapay gayam ulcer mo. Agasam nga day tang agasam. Nagadaw ti magatang nga agas mo. Pasensya kan bakit? Naimbaglaki din na tanapa na nakipangpangan ide ije babalay dagiti anak ta.
Iso ka day atong galpan na nga ni day kat rumrumwal ka bakit? Wag! Tadyak maanusan tar aramidam. Iso nga imbirok ko, tibuksit ko. Ay, sorry bakit? Manyangay di si kamo lataglak am itikas tang aramid mo. Gunggunam kunak gumangam saan man laangan. Takaasi kamo talaklakayan. Papanam ko na Di taman balay ti karo balakay. Agdibo kano tay balasang nganak da. Nagpartida kano iti baka kan baboy. Adan sapay kano kalding. Anya, nagimasay. Ay, talaga na imas. Ngambawal kan kalakay. Iso adi ka umayan. Tamang ano masulisog ka mangan iti maiparita kanam. Ibalkutan nakto nga ron Ay saanan. Inton kumaro ti sakit mo ospital manan. May bus ti kwarta iti ka o ospital mo. Nagadulang nga rudan ti aga sa magatgatang. Aywan adalinutok anatag. Iso ti sidaam. Kan basit lang ay naputi ka nama. Kagudwat ta sa lahan. Ulay, mati pa ng parparigat mo kanya kung bakit. Tanyat kayat mo, may daras ti ipapatay mo. Wano, agbiag ka pa itinapaaw. Agpili ka. Siyempre, agbyag pa itinapaot No kasta nga raw, di kag sukir-sukir. Di mo ka na nagitibawal kan ka. Sige, mapana kaun. Inanusak tinag-diet tapno saan ako maro ti sakit ko. Manwa bulan, akasta tinaramid ko. Aging nga inot ang nagsubli ti pigsak. Katita, mabalin kon timangan kadagiti maiparit, ngam sa gabas sitlangan. Sana nakasitisigod nga awan limitasyon na. Kat timat urnong ko akwarta, naibusan tay suting katgatang mi iti agas ko. Kataging gay tagag-agas aklata. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Ngam kitdi sana kamapukawan ni tinamnama, tamok nga gimbagak tumatlaang, babaan ti tulong ti Diyos kanyak. Alakastan, tuy kapsat manugayim mo, pabling. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritan ti may sakap sa manugayam, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, para iti script, kan para iti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, kada tayo amin. Hello gagayam, manipod iti gayam yo, Jenna Almoite. Makablaawan kayo amin, itinarag sa Kapaskwa. Merry Christmas kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikap sa dodong sa naapod no anagan tintay patangatang wano drama ita. Ngamsakbay na, makablawa mampay ni Dominic Manibog, Flory Castaneda kani Lovely Agtarap Valdez. Kasti man ti kunani kapsat dodong, dear manang biyanang, at the live-in partner ko, kat ada duwang anak mi. Ngambaya ti panaglabas tal daw, ada nakaibaw-ingan ti matang ko, kat gapoy ti daytalim mami isak iti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, naglamin man ti panawanan dodong, panaglalamin man nga minan. Agulas ka alakay. Awan sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sabali nga ulas. Itamang pay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang pupta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Naminsan laan na usar. Basta mangirwar ka di sa bali nga ulas. Tadyak kayat ti adda ka ulas na. Naa. Apay, di na kayata nakaulas, dudong. Mangtid kakit din iti ulas. Nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya kung ti mangirwar. Tayo nakman maturog iji sa alasan. Apay, anlat sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya, apay, nagapa kayo, aya. Saan mat? Ngambigla mo lata na kasjay. Kasla timam na mo kanya ako na. Anya, Adan sa mo chicks anak yun nanang. Naminado nga mina na naitagtagainap ko dayta. Kan kasla agparparik na kanyak. ay. Alala, bayam takasaritak tuman jay anak ko. Palot putag, anaimbang.
Unak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamo gaya manak ko. Malala. Umay ka, subrikan. Yaman nak nanang. Apay, naggapwam. Rabrabi ay. Nag-overtime ak iti trabaho ko nanang. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak nanang. Makituro ka dito yan. Tamasapak tulang agawid din bigatan. Aywan. Adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw adi mo kayaten akaulas jay asawam. Anya mo tayo babae? Pati dagita, ipulong na kada kayo? Uraya sino mo siguro nga asawa. No sigod nagkakaulis tayo. Takala at adinan kayat ti makikaulis kin ka ay talaga adumlaw ka. Uray syakmut ano bilang. Uma ko ni ti ugali dyan manugang yun nanang. Kano nagsingput jay asawam. Nasikaso kada kayaw nga agaama. Wala. Nagngiwa. Managatapay. Marabyanak labasit. Nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamo nga mino na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kin ka. Ay, awan nanang. Pangasiman mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngam, awan babae. Awan nga rod. Awan, nanang. Nagturo kami di rabi idudong. Ay na, paulit-ulit mo dahil adamag. Sinong batak lang aro di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Ape nga rin na di ka nagawid di rabi Ape naturog kay Jay. Narabian ka siguro mananan niya. Iso di ka nagawid ditoy. Ape nga kasta kamot kan dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Maladaw akong ititrabaho. Mangan ka pa isa karumwar. Saan napsugak. Nagkapiyak ijay balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay di mo pa'y kayatan. Iba ka man tagpay so dudong. Maumuma ka kadikan niya akon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tani, aldawon. Matrapik ak tumanin. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Mabitla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ken ka dito, yun. Awan overtime mo ita? At ako ma, nagpakada ka manan. Takayat ka makadin na. Agyaman nagtudong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Umak nga rodan kang kuhana. Si katikayat ko akadin na, Jenny. Ano, pelang marutiar aramidem. Sinaamun aja gurang a live-in partner mo? Uy, talaga sina ako ton. Timing laan, Jenny. Namnamaag daytahan. Wen, si katikayat ko ay altar. Si katikayat ko akadin na itagnanayon. No, kasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Uy, ko nang laro. Isungagsagana ka, ha? Taapa man ang masinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain samot jay anak ta. Pag ko naamag, Wina, ta idinaturog dito'y balay. Adda kain inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya? Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapwan na nga agatap. Tida pa'y lang amin agkasar. Nukunam nga agbababae. Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawain takit di jay anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ter aramidon na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyon na. Ganda kayo pailaan ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kan pagbakasyonam. Abay,
Di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan, tatang? Agbati da. Pagbakasyon am aya, anak ko. Basta adayo a lugar nanang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pelagawid ija balay. Pakikum kumustayon to dagiti ubing, ha? Nalang aron ah. Basta ibat siyam ida iti allowance da, takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalag ti ni Ana ti kwarta. Ah, Ni Ana ti pangtidam ta iso ti asawang baraw. Amangan no pagsugal na lang ti kwarta, tatang. Nanang. pagsugal nga. Kaano pa'y ang nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sa mutin jay asawam, anak ka. Alakit din. Alaan yun ti kwarta, tamapana ko. Diya akong nagpakadakin ni Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko, Ana, iti panagbakasyon ko. Apay ngayakas jeje anak yu tatang. Napanak lay je palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasang ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matin pinilit nga inam mo. Ha? Kun konsensyan yun sa mga minti mading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko? Ano ka na yun, may abagbagaan di anak may. Apay nga ron nakas jay nangay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpaisun sa mga minti nabayagan nga atap ko. Adan babae dyan akyo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino ti ayan na balasang ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kon dyan akyo. Anya? Tiyan mo da, agbakasyon na. Ngam di dalaan mo adito idagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpaiso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naidam. Ay, saan Sigurado amang riribok day. Sapay apera day babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito eh. Makilan to, Jenny. Lukas ka ano, dito yan ti pagyanak itag na nayo. Oh, agyaman nagtudong. Talaga gayam alaw na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uwan nanang. Adan nagdamaga ki jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na. Sana pud no nagbakasyon ti anak yun nanang. Anya, kahit pagturturugan na nga rod ngay. Day tati sumaruno at akwatag nanang. Ha? Mapanlakit din tay atap ko. At da siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatag day ta. Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilim. Anot nam na maag asa nga ilik itahani. Asino nga ron day tangay? Ay, bayam, inaklangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ti asawak. Ha? Dodong! Oh my God, ito eh! Dodong! Apay, honey. Apay nga da ka dito'y Ana. Hani tarupam. Amay ko. Ana, pangasim ha. Di ka agiskandalo dito'y. Kung nagtupay kat, di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yada ito'y. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kas ti kanyak Dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat na agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya. Wen manang! Aklonam ko matigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo? Tasan kayo nagkasal? Awan kamat mo kan ko na? Di ka sumanao. Tasana si katika sa saritak. No dagiti anak ta, suportarak idaana. Bastag sinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong. Suportarak mo ida tatang. Jak mo ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina.
Kasta unay a panagsangsangit ni Ana. Anyat mabalin ko hay. Gadyak mo't nga rod ay ayatanin ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo ana pimpinta sa atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awadan! Naulaw kan dodong! Inulaw na kadayta babae! Ay ayatag ni Jenny tatang. Isuti ka laysa. Hay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny ah. Kan nasingpan. Awan makunayo kin kwa na, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amok to kada kayo. Agawitan ni Jebalay da nanang kin tatang ko. Ijayin ti pag nagdanta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawam. Mabutungak todo. Saan? Kabutang nakday jay. Kan may isa. Awan karbangan na. Tasan kami ang nagkalay sa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak mo't nagtrabaho iti mall. Makabannog mo't ngamin ti ag sales lady. Agmal-mal man nakatakdera. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklatan ti manggad, ha? Sige nga Rod. Agyaman na ka. Agtagibalayak langan dodong. Ipamaysak ti mga sikasukan ka. Nay, apay ngay asika ti agin innaw bakit? Sika lang aruden ti naglutaw, sika apay ti agin naw iti nanganan tayo. Anyang iti kukun di manugang mo. Ha? Diyan ba? Nakaidama rin iti silid da. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ang ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga Rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tabagbagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dudong? Inakika ni talawans na kita anak ko, Jenny. Anya? Asan? Iti anya aga po pa'y lang ay kamida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga Rodan iti nada? Ha? Yag mo ti kwartam. Taipaw it ko ijay lugar mi. Siyak ti rumba nga pang ti dami ti sweldom, Dodong. Jenny, Agtumpal kay ti kayat ko. Wano? Agsinatan. Agawid ako ni ijay lugar mi. ay saan ha? Saan ka di aday tasinsinat ibagbagam, Jenny? O sige. Yakon ikan iti kwarta dagit anak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige. Taipawid ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amo ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amaban, Jenny? Apay ngay kakala nga gawid, Jenay. Kanururayak ti pawit mga kwarta ngamjak mauray. Di kalamasya ni ti amam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnad na pangalaan may ti kanan may. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa dya ko nagpawit. Ta ala kon dagiti anak ko. Ay ka nasaya tunay ano alamidan. Tanay, marigatan kami ni ti amam. Alamidan na 5. Ha? Katwanan Lukas ta. Adali mga anak mo, Jenny? Huwag Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa kan maikatlo, sabali mo ti amada. Kat dagiti mo't maikapat kan maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak idaaminen. Anya? Kunak man no balasang ka. Kat balasang at mo ta talaga. Naganaka ka balasang. Saan lang amin na madlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya? Apay, maupay ka na ya? Di na kun kayat? Tanaamuamon nga adalima nga anak ko? Ang kukwa. Saan ba kidi? Naklatak-laang, Jenny. Ket, anya ngay? Okay ka dilaing ken ka no ikuyog tandag iti anak ko? Kaasida nga min Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito Tapno maasikasok ida.
ubing da pa'y ngamin. Sige, ikuyog tayo dan. O sige, saan nga ijay balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigod adagus ko. Anya, di agabang tayo manan. Katanya nga rod ngay, wana. Diyak ngamin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da? Ad-ada pa yadyak kayat ti da ah? Nagbali na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay talima asyuman na. Iso timang biag amin kadagi jay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot da ya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Gamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kanenda. Ander samo ngamin jay anak talakay. Kat madlaw may ngander di saya di anak ta. Paspasurot ijay sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho. Tadi mo't mangtad apulos di anak yu iti para kadagiti anak na. Ay, hawin nga rod ah. Jay ke saan na apo tuto hindi supsuportaran nan. Kasanaon dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka da nanang ko ah. Uray tad datay burido kakabsat mi akatulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Naku, pasensya kan ah. Gapao iti aramidon ti anak may. Ada kasapulan dagiti ubing iti pagadalan da, Dodong. Yeg mo ti sweldom no nakasweldo kan. Inton bigat pala yung tisuldok, Jenny. Ah, okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumalakin ka apaman ang makaawid ak. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan eh. Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Inkanto dumawat ka dananang kantatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rikda. Ta imbisa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol lagi ti ubing. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay ay ah. Bumulod man pa iti bagasyo. Tasukatakton at dakwarta. Na, apay, naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw, takasanaw, nagadumot ti pakpakan ng anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermo, nanang. Tanya ngay kat anak mo't dagi Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya anak kadakwada. Masyan ka kadagitisan mo aputot. Ngamjay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida, nanang. Kasta no kasta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapan kalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Ni, awan nagsasaur ah. Di ko na yun. Jak magadlaw? Ay, di nakpadpadasa na. Isumat la, jak mga abang. Tadag sasaur. Jenny! Ha? Ni, Dodong, abay nga da ka dito eh. Isumot la nagbit amay busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid kuking ka. Ahap kwa, italaang mat, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngamjak laing kang kano dagiti dandanon da kanyak. Ngampudno gayam ti bagpagata kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apay di ka gulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagiti taddo mga ulas. Jak kay tadda ka ulas na. Naglawa mo ti ulas ta.
Sigod mo't nga kang kaulista. Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga ron. Dodong, kano ngay nagkasarta? Saanan ti kasar? Anya? Kunam, ikasarnak. Iti dayta. Ngamsan itan. Manugal ka magayang. Kan marigatan ako namang biyag kadagitan anak mo. Iso nga isublim itan kadagiti tatakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga rodan. Napat patagdagiti anak ko ngamsi ka. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O di wen? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat ko ken ka. Simbangpit ka nun ni Ana. Ingka pa siya rin Mga no adda pa'y tsansa maurnos ti amin kada kayo. Mapakawan nak nga ta ni Ana nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay kapag saritaan nyo imbag dayta anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si ka magayam, Dodong. Nakaumay ka, Mat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamat, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart. Who is there? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Sino si foreigner di tao nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Saanan. Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, Ana, mapanak kon. Nalpay ta baga kiti daydi kanito, gapu iti nakita ken namwa. Nang namnama ka maurnos miti amin kada kami kani Ana, ngam saan matgayam, tadan foreigner na. Kat nagkasarda, kat nadan day ti duangan na. Bimawi akmet kadagiti duangan anak ko, kat mangmangtada kiti suporta kadakwada nga oray amo kanapintasen ti biag ni Ana. No malagip ko tinapalabas, agbababawi ak, gapoy tinaramid ko kani Ana. Katita agmay may saklatan, tadya akon nakirelasyon, taimba may sakon atensyon ko iti trabaho, ken kadagiti duang anak ko. Alakastan, tuy kabsat mo gayem mo, Dodong. Ala gagayam, di tamanan ti nagpatinggaan, day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script, kan para iti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless, iti tunggal maysa. Naimbagmanan nga oras tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti kapadasan ngayon tayo drama itakat manipod ka ni kabsat inyang sana pudno anagan. Ngamsakbay na makablawa mampay ni Jaisel Fernando, Edgar Hughes kani Elma Rodrigo. Kastiman ti kunani kabsat inyang. Dear manang bianang, may isa kabalo kat ada kakaisuna nga anak ko, kat iso tikad kadwak iti balay ko. Adaw gali ka man ang gundaway, ada nga minagararamit anak ko kat nalay nga grigalo. Tunggal sa rungkaran na ti anak ko, adalat tamot irigalo na para iti anak ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Naimbag nga oras yun, Ana. Ada ni Norma. Ay, si Kamagayam Aladdin. Wine, at dati anak ko. Ay, hey, anya ngay day ta imut mo baro. Ay, kwa, lima siopaw, ken may sa abigawa pansit. Ay na, ay nagkibasain. Anya supaw day tangay. Asado wano bula-bula. Asado, Nana. Ay, wow! Mayat nga raw da. Paboritong day tabarag. Malalala, sumrakan. Tay nakayaban jay anak ko. Wine. Uray, di mo nikatay na chinilas mo. Ha? Isarap mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladdin. Umay nakamanin pa siya rin.
Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan agpado ka, iti sleeveless. Kuntay medyo nakiting ti pantalon mo. Tapno, masisirap di ta kinapudaw mo, anak ko. Aday takay manon. Ngamne, di mo pala aklunan, why? Payab nga agaram lata. Pang subukam, no talaga mo ila na pudnokin ka. Why? Anya? Alan ano man, aklunan na ko na. Pangaasim. Ay ayatan ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladin. Uwan nga rong. Alan aklunan na ko. Ay kwa. Jack pa'y mo nakasagana ang makinobyo. Ay na, bumakit kan abalasang Norma. Magpakpakipot ka pa'y laang, aklunan nakit din. Amukmut lang ada pa nagayat mo kanyak. San aya? Kwa. Tingi-tingag pa anay bagtirik na ka, Kanong tupay ngay. Mapanin taldaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan, agkasartan tong matlaang. Ngam saan pa nga itaa? Tadi ka pa'y mangarod inaklon. Aganos ka takasta talaga ti agaram. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga armam. Ay saan? Sikat love ko, Norma. Sikat kayat ko nga sawaan. No kasta nga rod, aganos ka tane, jak pa'y mangamin makadesisyon. Narigat ngamin tagdardarasudo sa mga deng. Iso pasensya kan Aladin no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga rod. Agano sak. Basta di nakto ko mga rod pa ayan Wan, pangaasim. Manungay tintid ni Aladin kat ka akwarta. Ni, awang matintad na akwarta nanang, adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itaykin ka. Saan? Tissue ang brown. Pagpunas ko kano itilingat ko. Na, ay kita tamang matin nagtirik namken ko Parigatang pa iti gusto. Tapno regalwan na ka. Kano aklo na madagaw sayawanin agsardengay nga agregalo ken ka anak ko. Ha? Sa mga agregalo ti lalaki kay no ararmod na pailaan ti balasan. Ngam no nagasawa danton wawan laam mo ka. Pagan ano da ngay ti mang regalo ken ka no asawa da kan. Suadi mo pala aklunon ni Aladin. Why? Tapno agregalo latakin ka anak ko. Ne, ang damain sangpit mo ang nakabiga o apansik, anak to. Wan tatang, hindi yukot yan day ta irigalo kin ni Norma day ta. At datain lasin ko ako kayo dyan lamisaan. Kinalubak. Nakaadukan iti regalo kin Norma. Awan sama namnamam kin kuha na anak to. At tatang, agpakpakipo lang day jay. Mariknak, kayat nak day jay. Madlaw mo met iti babae. No at tarik nanakin ka no awan. Sa bagay magkindi Lumnay, kita tama ka no agbambanog ka lang mat anak ko. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawa ito ni Norma. Naimbag nga orasyon na inya. Pasyarik man ni Norma. Hey, sika mo gayam Aladin. Ala, sumrek ka barok. Awan sa mo, bi mo ita barok. Uwan na. Ta awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Aya. Ay, agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Uwan na. Mabalin. Sige. Talo tayo ang mapanmangan ni Terwar, nana. Ay, sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, wan. Oray ta nagdigusak ide agsapan. Ay, mabit lang. Ayabak pa'y gayam di anak ka, wan. Ay, nalipatak bitay. Masadutak kumarumwar nanang. Masadot nga. Kakaiso na nga adagi libre. Laki dahin, agpulis ka. Agur-uray ni Aladin, di salas. Awan no,
Ingkapay kasasarita be, sa kanto ag pilays itong madamdama. Apay no da kayong tirumwar. Masaduta ka talaga. Ag binulanak ngamin. Nagloko kan. Abay, siya kaya ti ararmon ni Aladdin. Kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agilibre no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo laang, mate. Lalalala. Intay lamangan. At iti pagpilyan iti makanan ha. Agpili kayo iti gatyaw. Excuse me. Orderon nyo amin akayat yu akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Anya ti order yun, nana? Daytoy man kanyak, Barok. Kan daytoy. Daytoy pa'y. Sige, nana. Sige nga, Norma. Anyat kahit mo akanan. Daytoy latan, Aladdin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, Barok. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Mabit lang ha. Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot yung in-order yun, nay. Maibos yun dagi jay. Ay, i-take out ko Nujak maibaw. Abay ka pa, oy. Alam ni nanang, di kay lagbain. Order nyo amin na kayat yaw kung nanangaraw. Di ka di agkapoy-kapaw si ka, Norma. Kakaisoda libre. Aladdin, Barok. Madamag kumanlaang manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Una nga matlays. Adda permanente nga trabaho, Barok. Kaya't kaunay para kan ni Norma nga may nagagat ka na kaw. Nasingpay kan saan ka pa'y anaimaw. Agyaman nga rod, nana. Basta anusam nga armen jay anak ko awan. Tapat siya. Kaya't nakaday jay. Pakipot la day jay kay. Amumutan ti babalasang lukwa. Agpakipot da. Wan, ngam kaslam matuo ka nak man minsan. Nagbayag nga klonen nak. Bayab, turugak daw, Barok. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na kin ka. Alaman nga rod, nana. Aywan. Mabalinti umutang, Barok. Manuti utangan nyo, nana. Ay kwa. Uray 5,000 kuma. No ada. Tano kwa, kasaritak no madamdaman ni Norma. Akloden na kan din bigat. Ha? Ay sos baro. Kabuteng naktian ako. Nuan niya ti ibagak tungpalin na dagaws. Adda ka di maipautang mo kanyak, baro. Awan kwartak dito'y nana. At day je balay. Umaya ki jay balayo baro. Asidig mo laang. Ha? Sige nga ron, nana. Agpakadak lang kin ni Norma. Nay, adda ka ba dito'y balay marek? Apat? Gagana? Ay, ewan. Adala umay kubuludan. Bumuludak man iti dagaw kan Aladdin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay amare. Ay kapag dait ko anya pa ingay ko ma. Ha? Nagadayo mo ti umay mo pagbuludan iti dagoman. Asidag, pare. Manula abidutaws. Nagasidag. Papanan nyo, nanang. Maluman Agawawis ni Romana. Nada ka no papanan me. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo day jay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyo. Tabakbakitan kami. Ipapasmin ati aginjaw. Tamanula atawadan ti panagbiag may dito'y rabaw ti daga. Nanang. Kin maisa amo may ti limitasyon may. Sige, papanak. Amangan no marabi anak man.
Wano saan, makiturugak tang ije balay da rumana. Mano ti balon mo ditain yang? 5,000 rumana. Mayat nga raw. Si kapay lati makamuitan niya. Ta siya tuno sumarnaw. Pangabakan ta day ta. Ag triple day ta no madamdama. Sa anak nga expert iti ay ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wun! Awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamutin rumana. Kunam pangabakam jay kwartak impaabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutten. Italaang matakastoy. Sigo na mga babakak no kwa. Sana balit a bumawi ta numaminsan. Awan kwarta ko. Kumutang ka manon Sana balit ta nasingpa mo dya sotor dya anak mo. Utangam kindi ti dakkel. Ta sigurado adin ang tumala pabayadan kun ka. Hindi nakisuraw. Tamok ter aramidag. Ay, agawit naman laagay. Sayang jay 5,000 ka. Bumawi ta numaminsan, mare. Saan ay? Awan pa nagtalagkukin kan rumana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladdin. Ha? Ne, hindi kayo magayam, nana. Sumrak kayo Ay, jak sumrukan barok. Ibagak dito yung tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, nana? Akwa, panayunak ko matay utang ko kin ka. Pagpuunak ko ma, itinegosyo. Agla ko ak itiwagwag. Dua bultaw jagatangag. Iso 10,000 ti ka sa pulak nakaw. Ha? Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagat. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mapiig. Mabit lang nga ron, nana. Sumrak kayo. Taurayan yung kwarta. Ay na, agyaman na kaladay na ko. Ay, talaga, naparabor ka anak ko. Kayat ka nga agbali naman lugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag nanang. Nagadumo na kita ginatang yu awagwagan. Padasig ti agon line ceiling ako nada. Nangalahan nyo nga itiinggatang yu kadagita. Kainutang ko Ay na. Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo ng awagwag. Oh, wow. Ala, ayun. Wow, branded mat abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no maila ko nanang. Ay sayang da ito'y numayla ko. Kukwa akong dagito'y. Anya, di malugi kayo no kasta, sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak dagito yun na ba daw. No, at na dyak kursunada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang dagito'y numailakaw. Branded ko naman. Mautin da ito panagutang yung anana. Tane, adon ti utang yaw. Wine, promise. Diyakon umutang kin ka baraw. Wine, ta usaran mi kininorma dyan na batay na kasar kami. No aklunan na ka. Ay, wine, aklunan na kadayjay. Siyak, di makamaw. Nagbayang mangarod nga aklunan nak. Mabitain baraw. Ibagat ta aklunan na kan. Kaya't nakajay anak ko, wala din. Norma, di may adda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Apay nga mo yun nanang. Ay na, uray di mo ibaga, anak ko. Amo ka kurso na mo ni Aladdin. Oray asino mo siguro babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasingpait kan nagagay. Naparabor pa. Nanang. Iso nga akluno mo ni Aladdin, wine. Ha? Kunakman no kunayo ajak pay laklunan. Akluno mo. Kasi mo. Akluno mo. Tulagan tayon ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasano nga Norma? Aklunan na ko na. Ala. Uwanan Aladdin. Oh, Ay ayatan kamat. agyaman nak Norma. Maragsa ka nak.
Inayat nakmatlaangan. Sigudan nga agayatakken ka. Linaplap daklaan ti bagik. Tamang ano ko na mga isi to getak. Oh. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadang mo di si kati masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sabay langin dagiti anak ta abalayan. Ay, huwing nga raw na abalayan. Ay, naanos ni Aladay na nangaram ken ni Norma. Ta medyo nabayag nga inaram na. Uy na, ta nagpakipo mo iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na la na imbagtirik na na. Ha? Ay, huwag ka di. Agaw ko lang, abalayan. Kay kasanungay. Da kayo mo ti linalakyan. Iswa gastos yu amin anya, abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Weng, talaga ba agastagay? Gastaws ti lalaki ti aming. Iso adi kay to ag gastaws inton kasardag iti ubeng. Itatanalpasan ti kasarmikin ni Norma nanang. Ipakitak da ito ka kayo. Oh. Na. Anya day taanot, bawk barok. Listahan na giti utang yo, nanang. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagijay, ta inasawa mo ti anak ko. Ay, saan, anana? Awang mo tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin analalayo kanyak, nanang. Urnong ko dayjay iti mano atawain apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pangrugyan mikin ni Norma. Bakwa. Wunang, no saan nagapo kanyak, di nakainaklaw ti anak ko. Dinurugak nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kasta nanang, ngam no utang kat masapul abayadan. Apayawang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmutin na ka. Apay pabayadan pa'y laeng aya. Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mi kini Norma. Pagnegosyo mi. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San amabalin Hey, kwa. Awan mo't kwarta ni Nana nga pagbayad na Aladin. Diyak matbursaan nagbayad ka. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas ngagbayad. Sige ate, ibagak to. Arang-arang. Pag tinulungan ta asingiran ni nanang. Pasensya kayo Nanang ngambilin ni Aladin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da dyan nga asawam. Sige rin nakpailaan. Apay saan alibre da jay aya? Agasawa kayo mo tayo. Kwarta na idibarupay laang dayjay Nanang. Isu nga da karbangan na nga agsingir. Ha? Jak laim pagaro pa kas jay ti ukali ni Aladin. Kung na man lano nagsingpay. Sinamki din. Ha? Ay, saan Ay, ayatok na Aladin. Apay ko maasinaak ngay. Kan may isa nagkasar kami. Siya ti patsam, Norma anak ko. Sinam ni Aladin no ko nagsinam. Lading itag. Ngam di kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kami iti asawak. Kan ay ayatak ko unay. Anya? Agbayad pa'y kidin. Tano di da kay ipabarangay. Urayin inutan nyo abayadan. Nay, papanam kumaray. Inak man makilabada, mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo ken ni Aladin a manugang mau? Nuwain, Romana. Kunak man no libre dayjay. Apay pabayadan na pay laang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti dayjay alalaki.
kunak nga raw da sinanlangan jay anak ko. Di na mo kaya't maray. Na-inlove sa ni tiday jay alalakay. Ay kat siyempre, asawa na nga rudon. Ingka gumaak nga rud ti nagtrabaho kat iniinot a binayadak ti utang ko iti manugang ko. Nagsakit tinakam ko'y didamo, taninamnamak ka talaga dinan pabayadan ti utang ko kankwana. Ngambay at ti panaglabas ti aldaw, namiris kumatla nga siyak tayan ti bidot. Mababainak iti bagik. Tunggal malagip ko day dyan ngay nararamid ko, lumlum na dak itibain. Alakastan, ti kabsat manugayam mo, inyang. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, ti kapadasan ni kabsat inyang, dito'y drama tayo manang biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose pare ti script kan pare ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagngina, kada tayo amin. Manipod kani Kabsat Rohel, sana pud no nagan, tintay patangatangay drama itangam sakbay na. Hello kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Makablawa mampay, da Sir Armando Baubawen, Sir Jose Apostol, kani Ma'am Maricel Kaling, ni Talavera Nueva Ecija. Kastimanti ko na ni Kabsat Rohel. Dear manang biyanang, Jack ilibak asyak tay lalaki asan amapnag, wano makontento iti maysa a babae. Pasaray adda chicks ko, ket no matiliwan nagtaasawak agbalbaliwak. Ngam kalpasan ti sumagmamanungal daw, aramidak tumanan. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Nagapgap manan, itayan di bruhang ako la si Sem. Tangiwa mo mamay. Kababain ka dagiti karuba. Ibabain lak mga asawa ma. Dalay. Apay, ibayin mo ti kadat babaem, ibayin mo ti aramid mo, Rohela babaero. Aguli magkakunak mo. Oh, umay ka. Ala, mapantay ito si Silet. Dalasem. Manyaman ti sang-sangitam ngay may dito'y balaya, hindali. Jay manugang iyo ha, adamanan babae na. Nakitakti konversasyon na iti cellphone, kanayon dagayam nga kit-kita ijarwar. Anya? Ay, dali na naku aya. Aginggat ka ano aya, ti kasta, apanaganalos mo. Idi pa'y lang gamain ngay pagpagak, asin na amaw na jay aruhel. Anong di mo mapanawan? Kuna namat ngamin nga agbalbaliwan nanang. Imadamat gayam barumanan nga siyaks na. Isunga road, apanawa mo. Sina amaw. Takom sumisyon mo lati papay na ka. Di lamasyan kan ka nga asawa na. Kita man talangam, kita. Nagkutong kan, bimakit pa'y tilang amaw. Una, taga po dahi tayo iti stress. Kano nga raw na sinaam? Ikakpay ti last chance na nanang. Barang sinaan na dyan nga babae. Kasaok tumanan no maminsan. Dalin ba kain? Itay pala ka sa sarita ka. Sungbatan nakmat Kasarita nakmat bakit? Sorry ka din. Promise. Agbalbaliw akon. Kari ka nga kari ngam awan mati matungtung palmo nga karim. Nasaysaya at laangan no ipanaw kung dagiti anak ta. Tadya kayat nga makit-kita dati kanayon nga panag-apata. Ay, saan ang bakal? Anya ka di? Ornusan tate amin ka data, ha? Di mo mo't ipanaw da kita anak ta. Ang mumot nga isuda ti agas ti bambanog ko. No napatagdag iti anak mo kanyam. Apay nga ron nga kastatar aramidam. Apay nga agbababae ka. Las day dayon. Promise. Mabanbanog akon, Rohil. Namin adon nga daras nga pinasakitan nak. No matiliwan ka, agbalbaliw ka lang iti sumag mamanong aldaw. Inton kwan adamanan siyaks mon. Ulit agdalin.
Maudin day at chicks ko. Promise. Mala, gustong dalhin, Wan. Di ka nagsangi. Mala, umay ka. Taarakupan ka man. Isunan, dali. No kasta? Namati nagsinatan, Rohel? Wen, Janin. Pudo matimbakin ko, anak. Asika tilas. Sika ti maudi at chicks ko. Di ka nayunan. Kan isukat at chicks ko, Janin. Sabay ko mga ruda. Naaklon ko ti agbalin ang number 2. Basta di ka nagsapol iti number 3 kan number 4. Okay? Wen, mahal. Promise. Sikan ti maudi. Basta di mo mapagimunan ti asawa ko, eh. Tadyak ay ayatan da dyan. Sikat ay ayatan. Ti love ko. Asawa klaang iti papel da dyan. Ngam sikat ti pudno ay ayatan. Agama na, Rohel. Promise ko man. Sikan ti maudi a lalaki iti biyag ko. Diyan ko nagpaari matuuray asa. Hello, Janin. Apa yung mawag ka? Adak pala dito balay. Anya to, Rasen? Kunam adito'y kang agarmusar. Ayan mo ngay? Pasensya ka, Janin. Naladawak anak kariin. Apay? Napuyatan ka? Anya tinararamid yu iti asawa mi di rabi eh? Ha? Apay napuyatan ka? Ah, ay na. Awanti naramid, min. Jaklaang makaturog. Di ka kaya makaturog? Nga mapaya di na kinawagan? Jak kaya't ang madisturbo ka. Alan taamangan numangag nagtasawak sa nabali. Agdiretsuak di tayong tunmalam nung madismisa kiti trabaho. Sige, sa paang tiwaya. Wen, sige. Babayan. Maditel daw ko, Chris. Ne, apay aya, Janine. Anyaman ti pakapad-padtripa mo. Nagapa kayo man ng itinobyo. Makapasulon nga, Rod. Napuyatan ka no idirabi. Anya nga tatinar aramid day kasawa na. Apa yung napuyatan? Ay, makapasulon na talaga. Kasla mabagtita ka mang pampanunot, Chris. Ay, sustay to eh. Awan ka rin ba nga magreklamo? Kanagimon. Taasawa na tayo jay. Di wala man nagpatpat na kasaan da maturog. Tagasawa dakit nga ron. Teksakto pa di asawa na. Tapno agapada. Kat agsinadan. Ay, sos. Maditikas na pang panunutan Janine. Kita ang basit atan eh. No agas asta ka. Kaso na si Kamit, tenti original nga asawa. Di namot nga minon ay ayaton di asawa na. Siyak ti love na. Mapilpilitan lang nga agaw awid ije ayan ni bakit na. Tamabuteng ang maidarom. Nga, siyak ka no ti pudno nga ayaton na. Natural lakas ta ti baga na ken ka. Takas tamat at talaga nagiti papaero. Aramidan da ti amin. Tapno mapamati da dagiti chicks da. Akensyo sa andan nga ayatan dagiti asawa da. Kesyo napilitan dala ang anak ikalaysa, ken daddo mapay. Agtang na ka man mo't, Chris. Di ka man agpakalain. Amo mayati agpaiso arik na ni Rohel. Di mo man mo't padakso ni Rohel. Ta agpaiso amin ngay bagbagana. Siyak ti love na. Iso ngay daw-dawat ko ang mabalo ko man. Tapno nawaya kami nga agpadpada. Anya? Rohel, agringkan. Agringkan. Ne, anya daw orasan? Alas 11 iti rabi. Ala, apay nga di nakrining nga dakas. Naimasak mo tin tinaturog. Diyan arot kaya ta madisturbo ka. Malala, agmurmuray kan, tagawid kan, mahal. Ne, anay ko. Apay nga simbakit mo tanti saka kon dyan eh. Ha? Apay? Ay sus, sumruman nga tanti sakit si Saka ka.
Nalipatak a bawal gayam timpa si dam itay abukal de balatong. Ha? Iso ay No kasta, bawal, tibukal ken ka? Wan janin. Amay ko, nagsakit mo tanti sa kaya. Kat, no marigatan ka, magnao, di intun bigatan nga agawid ka. Wan nga ron. Marigatan na kang maneho no kaslay. O, sige, intun bigatan nga agawid ka. Pag tumara kita akas ka. Barang pumipyan mo damdama. Taagawid ako rerabing. Apa, nakmanin ta asawak mo siya kagawid janin. Sampay ko mata maawatan nak. Wan. Anday ko. Anday ko. Ni, apay nga agpilpilay ka nga si Mangpat. Anday. Kan, anya turasan? Nagkapuaman na naya. Nag-istamba kay Jibalay ti may sa katrabaho akbangit. Tas simuro ti sakit ti sakak. Anya? At tas hindak amay kontra ti sakak. Iso simuro manin ti sakit nan. Agsasaw kay tagpay suwan no anya. Pudno ti bagbagak bakit? Itaamot ngamin at isakaw. Medyo limtag pa ni. Ah. Sige, mga nakangarudan. Mabsugak pa. Pinakanak di katrabahok dalin. Dahito ti agas mo, Rohel. Agtumarkan tap na agimbagan data sakam. Pagyaman nak bakit? Uray suksukat nak, asasi kasuan kalata. Taasawa kakat nga rod. Dahito yung kumamat ti kita ama. Ti sakripisyo kanya mga asawak. No ada na sakit nga rek na iti bagim. Siyak ti mga asasi kaso kanya. Way. Amok da kita regligat mo kanak dalin. Di ka matanaga. Amo matgayam, nga mapay nga ron nga agsisiks ka pa lang. Last day dahin ko na may promise. Sigurado am lang Tanong mapuno anak, hangko nga mo. Baka marakrak ti pamilya ta. Ipanaw ko na kita anak ta, kadya kung ipakpakita kanya. Ay na. Di mo maarami itong tigas ta dalin. Nagbalbaliwak na nga rin. Diyak kaya't amaya dayo dagiti anak ta kanyak. Patpatgak unin nagta anak ta. Katsyak ngay nga asawam. Patpatgam, uno? Kit patpatgan ka Patpatgan kayo kadagiti anak ta. Kay, kumusta kayo ni ti asawa, anak ko? Mayatan nanang, naurnos may mananti bagbagimin. Pinakawan mo manan. Madamdama, agbabawi kan tumanan. Oh, look-lookwan na kalajay asawam, anak ko. All-ulawan na ka. Saan matkit di? Tamarik nakmat no sincere ti panagsauna-unuhaan. Seryoso matkit di nga agdaw-daw at iti pamakawan nokwa. Ipagpagapok kadagi di anak me, iso nga pinakawan kumanan. Diya kayat ngamin nga marakrak ti pamilya mi nanang. Sapay makaama matdagi di apo kuyo, kaya dati amada. Ala-ala, sapay kumbag nga raw tapod now nga agbalbaliwan jay asawam dalin. Good morning, Rohela kay. Kadigdigos ko. Awan trabahom tadta, iso nga nagpabanglwak iti husto kan nagpapukisakpay. Imubing ka mong nagpaiso dali. Para kanyam dati nga panagpapaubing ko, Rohel. Kanti pa nagpapabanglok. Manipod tadta. Rugya kung tagpapintas kan agpaseksi. Tapnohan na nga isuksukat. Ay, nabaybak namin ti bagyak iti kalabas. Nagbalinak nga lusyang. Ngam tatahang kun nga itulok nga aglusyang ak. Masapul nga agpaubiyang ka nagpapintasak. Ni, di ka trabaho ak tumuawag. Ha? Ayan na, katakman data cellphone mo. Kita ka man Pari dagol tinagan tumuawag. Dito, Sino nga data nga paridagol? katrabaho ak nga ron. Babit lang nga. Song batak ti awag ni Pari dagol. Mapanang ijarwan. Narigat ti signal dito unag. Ayan mo ngay, Ruhel. Uro-urayan kay tay lang. Nakaluto ako ni ti pamigatan ta. Sige. Umaya ko dyan Agpulgasak na bit. Sige nga, Rod. Dito'y ka nga agar mo, sir, ha? Urayan ka. Papa naman ang Rohel. Papayaban nak ti katrabaho ak dalin. Mapan mi kita ang gatangan na alugan na. Agpakpakuyog namin kanyak. Ha?
Mag-armusar ka pa nga ron Saan? Ijay to. Ta sigurado apakan nak ni pare dago. Ang sige, agpalis akong. Ta sapaan mi ka ng terumwar. Suga ka. Nagustuhan madla ka ti linutok ang papaitan ti baka. Wan ka ron. Nagustuha kiti kastaunay. Nga oray maiparit kanyak. Baybayaman day taparit-parit. Si Daem kit di amin na kayat mo mahal. Intong pangal daw. Bukal man ang tinutwag asidahan ta, Kaimasak ti agluto. Iiwasak pa iti bukal. Tamangan nulumtag man ng tisakak dyan eh. Awanan ti sabadi ang maluto. Day talaan. Iso nga ano sa mo na, mahal. Masakit man ang tisakak dyan eh. Diyak makadrive eh. Kasalungay ang makaawid ak no kastoy. Amay ko. Balay mo ayan mo. Anyat pagdanagam ayan. Urayin na kung nagit anak ko yung balay. Kung ngayon nakipasyarida. Simro manin ti sakit ti sakak kanay ko. Ruhel, adupay ti aldaw. Agtalinad ka pa ilang dito'y balay. Kasi kaswan ka. Ilutuan ka iti naimas asidaam. Ilutuan ka iti bukal. Si Kaman? At ang sakit ti sakak mo kasta ti pasidam ganyak. Saan? Saan, mahal? Taagas mo da kita. Luka ka talaga dyanin. Impumuspusan ti panagtali na ni Rohel iti dagus mo. Para-paraan lang, Chris. No, Jack, pagsidaan, iti bawal. Kanayon nga agdardaras nga gawid. At least, no sumakit ti saka na, adalaang iti sidong ko. No kasta? Saan pa ang nagawin nga gingaita? Wen, Chris, adapay na ang ditadagus ko. Ayan na ka numanon ngay. Adda ka naman ti balay ti katrabahuan na nanang. Limtag ka naman ang sa kana. Isungahan pa nga makaawid. Insend na ti picture ti sa kana. Limtag mat nga agpaiso nanang. Ay kasanod nga iti trabaho na. Saan na si Mrag? Naglangan ka no nanang. Unak nga mapan ko iawid kat kuna namat nga itulod ka no diya katrabahuan na. Nasukir to mo nga minjay asawam. Amo na maiparay ngam si daun lalata. Ay, no, saan pa nga makaawid? Ituludak iti agas na ijay balay ti katrabahuan na nanang. Yan eh. Agawid ako. Ikarigatak tagmaniho. Or-orahin da kong dagitan ko. Rohel, di na kun panawan. Di mo nayayatan ti asawam. Kunam asinaam. Ngam, di mo mutla sinaanan. Kasi dagitan ko dyan eh. Orahin tatoong mga panahon. Jakon makauray, Rohel. Jakon mauray ang mabalo ka. Iso nga, ibagatan ti agpaiso iti asawam. Anya? Asus, saan ang mabalin dyan eh? Abay, kaya't mo nga agdaron dyan sawak. Makaamo ditan. Basta, kaya't ko nga ipakaamo ti amin kenkwana. Anya tamom? No maamuan na dayta, ang mga no apaan na ka, kat sinanakan, o di nawayatan tun. Nya, ay saan dyan eh? Di mo aramidan ti kasta. Ne, asino ka? Ay, agure ka. Kasla mabigbig ka. Si kadya kacachat ti asawak idi nga chicks na niya. Wen, iso ngay maya. Tao may kun alaan dagiti kawas ni Rohel. Anya? Di nakakanunay ayatan di asawam. Siya te ayatan na. Mapilpilitan lakano ang makidenden na ken ka. Ta ipagpagapo na kadagiti anak yo. Anya? Pumanaw kan! Anay ko! Aray, nagsibat ka lay! Pumanaw kan! No di mo kaya't nga ipagat-pagat ka. Awan babayan mo nga babae. No kaya't mo nga agawan ni Rohel, kukwam lang. Igatang kami tibado na. Hamong ala nagitibado na itoy. I-provide mo amin nga kasapulan na.
karagsakak tinaramid mo, Janin? Riribok tinaramid mo, Janin? Awan karbangam, amang sungat-sungat iti inadag kita anak ko. Apay nga yakas ta ti bagbagam, Ruhel. Kunak man no siya ti ayatem. Apay nga yakas ta maten, Ruhel. Kunam, di mo paganano ti asawam. Kat nakasagana ka mangisina kinkuanay ti nyaman nga oras. Gitakan! Bagtit na dyan babae dali. Di mo patpat yun dyan. Kaya't nala tatawilin ti pamilyata. Pumanaw kami Rohel. Ah. Itad kunti wayawayam. Namin adon nga nagkari kang agbalbalew kan. Ngamawan lahat tamot gayam. Inaramit ko amin nga kabaalak nga mangipaay ti kasapulam. Amin nga panag-asikaso impaay ko dayta. Ngam talaga nga saan ka nga mapnak iti may nga babae. Isungawan mabalin ko. Di na kumama panawan at alin. Di mo ipanaw dagit anak ta. Maasi ka kumamit kanya. Ayaw ba mo di chicks mo? Tyson ti kadanam. Sige, mapan kamin. Panawan da kan. Dalin, mabit lang. Agsubli kayo. Diyak makakamat ka na kayo. Talimtag ti sakag. Dalin! Nakitam ka din ni Janin, Chris. Ala, awanan Pimanawan, Ruhel. Nasakitan ka na iti husto, gapoy tinaramid mo. Isang pimanawan. Simurutan itilak kaya bak na nga garaaram kinkuana. Ha? Panagkunak, lipati mo jagayim ko. Tadan sa bali anodyo na. Simpahan mo tantipyag mo, Ruhel. Nanang, pangaasiyo ko ma. Ibagayon sa dino abanda ti ayan dadalin. Tasurutag ida. Lading itek baraw. Ngamjak amaw tinapananda. Nanang, pagpag-aasya. Parinto mga kitisangwanan nyo. Ay. Ibagayo ko man Ay, sa ay, dino. ay, di ka pa rin tumang itisang wanak abaraw. Tauray agan ano ka. Awan na talaga ti maibagat. Tadyak amaw ti ayanda. Nanang, sige na. Basta ti makunat, kastoy. Napunuanan dyan anak ko. Nabayag agundaway nga inaw awat na ka. Ngam, nagpatingga siguro mo ti pasensya na. Adamo rik na dyan anak ko ang masakitan baro. Isuasapay kumaa, tama awatam no di nakan kayat. Aklonem kumadayta baraw. Kasta unay pa nagbabawik ngam naladawan da amin. Taim pa na wanda asawak dagiti anak mi. Awanan ti pakakuntakak kadakwada, tayin black nakmutan iti social media. Manipod din, ko nagsapol iti sabali a babae, taururayak ti panagsubli ti asawak kan dagiti anak ko kanyak. Kataging gayta, si uurayak latta iti pamilya. Kat sana kamapukawan iti namnama. Patsak ngagsubling tumutlaang dasawak, kan dagiti anak ko kanya. Alakastan, tugayem mo, Rohel. Alagagayam, di tamanan ti nagpatinggan, di sabali apakasaritan, wano kapadasan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose pa iti script kan drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagina kada kayo amin.